rebe filime narababwiye ngo nzajya mbazanira filime z'umwaka ni ku gasobanuye films.com aho wishyura 7 byawe dutangire muri Syria hitwa Kobani ni muri Syria urabizi intambara imaze igihe kinini imaze y'imyaka harya no guhera 2010 2011 hashya n'uyu munsi barakwereka umugore uri hano witandiye meze nk'uri gucika manuka no muri cave re filime yacu mwe mukunda season z'ubwenge gace nipowe nk'abatamo filime z'ubwenge urebe filime nta guhubagurika nta gusobanura n'iki kandi buri jambo mvuga mba nishyuwe kugira ngo umenye ahantu ntandukaniye bakugaro yakuri no ku cyicaro cya ahantu CIA ikorera muri kano gace ariko umuginga uri hariya hakurya umoso bwanjye yukuza kuruzi ndamuri kumubona buriya sari mu biki ari kuza kuruzi ndegera no CIA ikorera ni muri Syria hano uyu mugore mwibuke mu dufilime twinshi cyane muri Colombia yaragakinnye nyinshi uriya muntu arakora iki muri Avatar Rebe nta muginga arashaka ko tumurasa wa mumane kwanje namumagaye bimeze biti bamenye ngo ni maneko yohereje kuneka uri gukeka ko bakuvumbuye kuri maneko cyaba bakuvumbuye bamvumbuye gute rero babonye umusaraba we musaraba mfite umusaraba burya we musaraba ku ruhande rwanje hejuru y'imbavu mfite tatuwaje y'umuvandimwe wanjye wapfuye ni tatuwaje y'izina rye iriho n'umusaraba nyagasani kugira ngo byumve neza kuba bagutumye kuneka mu bihugu by'Abarabu ukagenda ufite tatuwaje y'umusaraba none se wavuga gute kuri umuyisilamu wagiye kuneka abayisilamu ufite tatuwaje y'imisaraba uri umukristo nakeza kawe bamufumbuye kari maneko babimenye si yego babimenye bose bari kumpiga uri hehe uri mu mbuga yabo ndi mu nsana turi mu nzira tuza kugutabara maneko bamumenye ariko kira kikaba kiri kuza cyunamye ni cyane Baba, what are we doing here? It's not armed. nta ntwara afite Her cover's look. urabizi wa mukobwa bamenye kari maneko We gotta roll. It's dead, Cora. uriya muginga afite igisasu we do wababonaga yari afite igisasu naho CIA ifite ibirindiro muri Syria kumbe ntabwo yari wenyine dore season yacu ukuntu tuyitangiye vigikopo fire bana bakure igikoresho birindiro bya CIA muri Syria barabyinjiranye fire n'amagambo menshi nuko dutangiye wese amagara indege mubangukana indege mutabare twatatswe murahagane muduha amerekezo neza mwitandukanye na haduye Control type 2. bo bari muri control type 2 Target from the overhead. katurori Paths in the open. 2. umwanzi ari ahantu mu mbuga irangaye 100. metero 5 uvuye aho turi dogere 270 Danger close on my command. tugiye kubatamo umwotsi w'umuhondo kugira ngo mumenye aho haduye ari kugira ngo indege imenye aho irasa aho haduye ari bahanaza umwotsi w'umuhondo kugira ngo indege niza kurasa itarasa n'abayo mu barase barasa hari umwotsi w'umuhondo gusa niho haduye ari indege ihita ivayo batamo rimwe indege ivayo refilime indege yaciyeho rimwe babyita gukubura kunyuza hakeyo I'm ready to move. mwese mwitegure tujye gutabara maneko wanjye mwitegure maneko wanjye bamuvumbuye indege icaho rimwe ku rugamba nikikora ariko indege bisaba muhe amerekezo neza muhe coordinates zanya zirasaho ikindi bano bari bahataye n'umwotsi w'umuhondo bahise bihuta bajye gutabara wagwan bimeze bite bafashe indege berekere bajye gutabara maneko wabo bari barohereje kuneka ngo bavumbuye ko afite tatuwaje y'umusaraba nta musiramu ugira tatuwaje y'umusaraba ibintu by'imisaraba ntago tubyemera dore maneko bamuvumbuye dore ahantu ari biriya bitatuwaje mwishyiraho simura mbibabwira do umugore ahantu yihishe hano hari uwahaje akinguye hano abona icyenda amenye bamuvumbuye ndegeje gutabara igitaraganya bimeze bite baje gutabara maneko wabo niko bakora niba bakoresha kuneka bakakuvumbura bagomba kuza kugutabara katururi bafashe indege barerekera bavuye ku rugamba nanone nta mwanya wo kwicara baze bahite batabara nukubaho filime yayindi nakanye ko kwitekerezaho kaba gahari re filime n'abakomando indege zivayo uyari hano
ndi kubumva bari kunsatira bari kuza Rebe, witamagara umusada. Need a fucking ETA. Urabizi nyene ETA. Heavy resistance. Katurori, hari abanzi benshi. Bobby, no bullshit. Umva. I'll never say no. Ntabwo twakwanga ariko turinjirayo. Roger that. Ngiye gufata umwanzuro kandi muwakire. Katurori, bano bakomeza imbere. Akeneye amakuru ibiri kubera baramubwiye ati hari umwanzi wambaye cyane hari benshi. Problem from the HV asset. Mfite ikibazo cya maneko narohereje bamufumbuye. Ikipe yanjye yari igiye kumutabara. I am. Muri kumubona se yego turi kuvugana. Wiyumvishe kuri telefone wa mukobwa baramufashe. Haduyi aramufashe. Haduyi baramufashe. Nako wa mukobwa maneko baramufashe. Icyo gukora ndakizi niko Yesu avuga itakupa. Ahitongera kuri telefone. Maintain altitude 100 meters. Musubire inyuma ha metero 500 nimwongere kwataka. Abari bagiye gutabara umukobwa arabwiye ngo musubire inyuma. Nimube mukigiye kumutabara kuko babyumvishe kabanzi bamufashe. Ibyebe byafashe umukobwa maneko byamaze kumufata. Uriya byumviye kuri telefone. Ahitamagara indege. Urabizi? Whiskey Alpha 9 mujye muri position. Turiteguye. Umve. From tally target. Mumenye neza igipimo cya maneko wacana ari nibyo byeba ahantu bari. Muri kwabona? Yego. Cleared hot. Mubaturitse bose. Hey! Yagasani. Ati uwo mu maneko wacu nibyo byebe byamufashe mubaturitse bose. Niryo tegeko umukobwa yatanze. Bo bari bagiye gutabara bataramushyiramo bose barabaturitsa. Bibe byo byebe yari yaragiye kuneka. Bibe na maneko wabo bafashe icyemezo bamwiciramo. Nicyo cyemezo gikomera bafata hariya iyo bibaye ngombwa. N'ubundi maneko yari yafashwe bahise bavuga ati mubicane bose na maneko wabo bamuturikirijemo. Ufashe icyemezo n'uyu mukobwa. Ese icyemezo nka kiriya gifatwa byagenze gute? Kugira ngo umuntu avuge ngo maneko wacu mwikwinjira kumutabara ahubwo nabo bari kumwe n'ibyo bye byose mubaturitsanye. Cyane iyo maneko yamaze gufatwa. Maneko wamenyekanye ubundi ikimubaho mwese murakize. Uyafashe umwanzuro suko yari yanzuriye mu maneko kuko ni nawe wari wivugiye ngo tujye kumutabara. Bimeze bite? Nawe yababajwe n'icyemezo afashe. Ese bigenda gute kugira ngo leta ifate icyemezo nka kiriya? Bavuga ati na maneko wacu nawe yagiye kuneka bose mu barangizanye. Biba byagenze gute? Zoe Saldana uyu mukobwa ni icyamamare kazi cyane akarimo. Leslie D'Oliveira akarimo. Dave Annabelle. Jill Wagner. Bimeze bite? Abose ni byamare birizo kugaragaramo. Esi season bayise gute? Bayise Lioness Special Ops cyase bayise intare kazi, intare y'ingore. Bya bindi mwagiye mubona ngo intare z'ingore ngo zahehe na hehe. Ibayise intare y'ingore Nicole Kidman wakarimo cyane ni icyamamare shawo. Nuko dutangiye. Nabwiye ngo buri gasizoni kose ubona gacara hirya no hino cyangwa agafilime k'ubwenge tugafatamo tukaguha ubusobanuro bumeze neza. Lioness intare y'ingore niko season bayise. Intare y'ingore ni inde rero? Nakubwiye ngo wabonye season nyinshi iyi ni kugasobanuye films.com. Katurori hakunino tuvuye hariya badusubizeho inyuma imyaka 4 muri Oklahoma City. Bagusubisha inyuma imyaka 4 byagenze bite rero? Kwereka hano hari umukobwa wari uhari ari mu karesitora ari gukora utuntu tw'utubaga terateranya bya hato na hato kumwe nyine baba bari guterateranya akazi gakorwa facture zisohoka mwohereza ibintu by'abandi akazi gakorwa. Twese turabizi tuba turi guhiga ubuzima hirya no hino munyumva nsakuzamba ndi guhiga iki n'iki. Kwereka yaratashye ni wa mukobwa twabona gukora ahantu bacuruza amapiza. Yaratashye dore nguyu ni umukobwa badusubije inyuma kutwereka tuvuye ibiri kubera muri Syria muri Amerika dore ibiri kuberayo. Hari umukobwa nyuma y'imyaka inishize wari wibereye hano atahana hambaga nk'umuntu uzikora. Wanzaniye milkshake se? I texted you burger. Nakwandikiye ngo nzanire burger na milkshake. Milkshake iri ntago nayibonye kandi ntukanyita beach. Dumb fucking bitch. Uri beach y'ikigori. Harya bagwemba amadolari angahe ku munsi ku isa? No, shake my. Ukore 500.
njye ariko sindi umumansuzi. I'm a dance. Wenda umubyinnyi sindi umumansuzi. Stripper. Uri umumansuzi. You call me bitch? Wa bitch ariko gipfunsi. N'abakobwa babiri. Hey. Bitch, motherfucker. Man, inda yawe jibuza gukubita abagore bacu. Gipfunsi umugabo wamukubita igipfunsi ni sheri we. Hey. Gipfunsi sheri we yamukubise igipfunsi. Ngo nuko akubise umukobwa w'umumansuzi. Wazanye n'abandi bahungu muri ghetto kumusura. Sorry. Mbabarire. Are you sorry? Ndakubabariye ntuzongere. Go to fucking bed. Jya kuryama wanzererezi we. N'umukobwa yaravuye ku kazi ahantu acuruza mu karesitora utubaga atahaniye sheri we baga n'abashuti be. Sheri wamwituye kumukubita igipfunsi no kumutuka. Umve. Babahungu b'inkunda rubyino bicaye mu rugo gusa nta kintu kindi bari gukora. Umukobwa bagiye guhiga ubuzima atahira ku ngumi. Bitch for a new model. Iriya ndayo uzayigurane mana kamodo gashyo kandi gakobwa. Less miles. Umukobwa nyine utaragenze ibirometero byinshi. Nguri uzamusimbuza undi mukobwa mushya ngo utaragenze ibirometero byinshi. Urabizi imodoka iyo yakoze cyane nyine igenda ibirometero biba byarabaye byinshi mu modoka. Ngo uyu nawe bazamusimbuze. Yaraje aryama hano ararira. Umunyine umuntu utarakoze cyane. Aje aryama hano ararira. Baramukubise. Katurore. Yo. Shiriwe yamukubise. Igipfunsi. Kobwa ari hano. Naho barara ni mu kageto nyine bose niba kwakunda umuhungu n'umukobwa bibanira muri geto hasi. Dora marido nayo nyine bagihiga ubuzima bose bibaho. Ugiye. Ngiye mu bwiherero. Nahagiye bameze nk'abamukontorora. Ngiye mu bwiherero. Katurori. Yo. Baby. Umukobwa muri icyo gitondo yarazindutse arambara arangije gufatira ipanu. Agufatira ipanu na telefone ye arayibika. Afashe ipanu zimwe nziza. Ugiye sheri? I don't know. Ntago mbizi. What the fuck happened to you? Kumbu nomba yari kubaye iki? You don't shake your ass no more? Shake it. Ntago ugishaka gukaraga gatafari. Now you sleep. Twahuye ukaraga gatafari. No. None usigaye wumva ukora muri hamba gukumva nibwo wabaye umuntu muzima. What the fuck is wrong with you? Panu ku mutwe. Kubana n'inzererezi gukubita umukobwa yamukubise ipanu ariruka. Yamukubise ipanu umugabo aramubwira ati twahuye uri umumansuzi ukaraga gatafari. None usigaye ucuruza hamba gukumva uwa danje. Umugabo aramukurikira. Aramwomeka ku manywa y'ihangu. Izuba riva. Urebe season yacu dutangiye nuko tugatangiye. Aramwomeka. Munabare we kandi ko kamukubise ipanu. Munabare we ko kamushotoye kamukubise ipanu. Ariko ikigabo ninjoro cyari cyamukubise ingumi. Munabare we umugabo yamwometse muri boxer n'isengeri. Kobwa yinjira hano. Hari ikibazo kiranura? We mean her. Not anymore. Kiri hagati yanjye n'uyu mukobwa ya. You in the United States Marine. Uno wageze mu biro bya Marine ntago ikibazo kiri hagati yawe n'uyu mukobwa. Down to a few decisions. Ubuzima butangira gupfa umuntu afashe imyanzuro mibi. Nawe akakanyiri gufata umwanzuro mubi wagahunguye. Subira inyuma mena ikirahure cyo mu biro bya Marine. Abari abasirikari. Meze neza. Mwana w'umukobwa. Urakoze. That to his face. Wamukoze iki kwisura? He's a frying pan. Namukubise ipanu. War, if you aren't cheating, you aren't trying. Mu ntambara n'ubundi utabeshya abantu ntago ubasha gutsinda ubeshya umuntu ukamukubita. Well, you came to the right place. Uje ahantu hanyaho wa mukobwa we. Niko yamubwiye. Uje ahantu hanyaho. Gusa umukobwa kwereka baramutabaye ku manywa muri iryo joro yafashe inzira. Abakiri muri quartier babakiri kumuhiga wamurara mufashe. Umukobwa yaje yakonino. Ninjoro nta nafiteho kuba. Uriya musore niwe wari umucumbikiye muri ghetto. Hanze hari amazara henda mwese murabizi cyane abantu mugura abonema mubayo. Ntago yabyoroshye. Mu gitondo uri umugoroba yagarutse mu kazi bukeye bwaho. Mu gitondo baje kumureba muginga wagarutse mu kazi ningufata. Baje kumutegera hamwe atekera yona si wangu bisipanusi. Fata hambaga bro. Tumucunge. Barashaka kwihorera ku mukobwa. Bwarije. Umukobwa yaraye mu ishyamba. Baramutegereje baramugogereye. Umukobwa ari mu kazi ari koza ibintu ngataha ariko bamugogereye. It's not gonna get any cleaner. I can get it. Kuri gwanagura ibintu cyane nkaho. When it was new. I can get it clean. Ibintu uri gwanagura nta mwanda uriho kuki udasohoka ngo utahe.
umukobwa nagashaka gutaha. Yararebye bona hari amabandi yategereje no mukobwa, niyo mpamvu umukobwa ari kwigira nk'afite akazanagura ibintu bihanaguye. Baraniweho bategereje. Yego ninjye bategereje, umukobwa niyo mpamvu adashaka gusohoka mu kazi. Akomeje guhanagura ibintu bihanaguye. Bahise bahamagara polisi zireba no mabandi. Saying you assaulted him. Uriya mugabo aravuze ngo wamukubise. I assaulted him back. Nitabaraga yambanje ndamusubiza. You file a restraining order first thing. Wagiye se ukabanza ugatanga ikirego. If it becomes an area. Ku buryo polisi imuha itegeko mu kubita ka restraining order akavuga ati ntazongere kukwegera ahantu uri. Yakwegera bakamufunga. They aren't good. Bara abantu si beza. Babambitse ipingu. Basomagara polisi ko hari abantu bagogereye umukobwa bamutegereje ngo bamugirire nabi. Umukobwa Katururi. Ibi ni imyaka inishize bari kutwereka uko byagenze. Tuvuye ahandi muri Syria kuri uyu munsi wa none byari biri kwabera. Umukobwa iki yakoze yaje korara muri babantu batagira iyo baba. Niba twabita nk'impunzi. Ugenda ugasasa akantu ukiryamira. Hari naho ntago ubuzima buba bworoshye ntukagire ngo. Hano buba bworoshye. Iyo mpamvu ntajya mbahamagara mbabwira ngo banyoherereze amadolari. Ndabwira ntimwigurira abonema twifatanyiriza ubuzima. Ubuzima bugoye hose. Uko narahabaye. Ko hari aho buba bugoye cyane nanone. Akwereka ko no mu gitondo. Man, your minimum standard is 3. Ubundi byibura Minimum standard is 5. ugomba gukora nkeya izo pompaje zo kuzamuka resha. Second flex start. Abakobwa mwebwe niyo wageramo hagati nta kibazo. Any questions? I want to be in that line. Genda shaka kujya mu murongo w'abahungu. Give you 15 right now. Je nkore 15 nkwemezi wa mukobwa yabyutse ajya kwiyandikisha mu gisirikare. So do I, Sergeant, and I'm telling you I can give. Jewe unyemere nakora 15 bababwiye ngo abandi bakora 5 Mukobwa ati ngiye nakora 15. Niwa mukobwa twatangiranye abonye ubuzima hanze bwanze akomeje kurara mu muhanda ajya kwigira mu gisirikare byibura abasirikare bageraho baryama. Mukobwa utangira gukora pompage. Ikoze pompage barikanga. Yagasani pompage n'abagabo batakora zirazo kuzamuka. Bebe yarazikoze bararambirwa. Teen recruit. Kori yanyuma recruit. Yes sir. Kori ndi. Call me. Komeza kunyitanya kubona. Bebe kobwa yarazikoze yarabwiye 15 yarazirengeje. Barikanga. Kobwa yarazikoze ibintu byabaye imyaka inishize. Ndeba hano. That's straight. Agarara neza. Tuck that ass we. Agarara wemye hano ntago turi ku mazi ntago turi ku beach. Everything they throw at you just like this. Uburyo ukozemo izi pompage niko ikintu cyose bazajya bakwatakisha ariko uzajya usubiza n'uburakari bwinshi. Bego ubikora n'uburakari. Ibindi gusoma nibyo. 99% on her ass. Uyu mukobwa ko mbona ari umuhanga cyane. PT. Yatsinze kuri 99. Yakoze pompage abagabo batakora zera zo gukura uzamuka ziba zigoye ntago ari nk'izino zo hasi. I want to talk to her. Uwo mukobwa ndashaka kuvugana nawe pe. Babonye umukobwa udasanzwe mu gisirikare. Ukora ibyo abagabo batakora ku ikosi. Barumirwa. Fandara muhamagara umukobwa vayo. Ibi ni byabaye imyaka inishize. Umukobwa zone kandi agakobwa k'uruzingo karamuterera. You're not enlisted yet. Ntago turakwemerera kuba ayo musirikare muko winterera isari. Don't be sorry. Have a seat. Wisembe bazinga yicara. Rebi. Your test scores are Amanota yawe ari hejuru cyane ntago bisanzwe. is unusual. Ubundi abandi bakora pompage shara. In psyops, but Umukobwa we Test. ngo yakoze no woman has done this. nta mugore ugeze ukora nk'ibyo wakoze. Men don't. N'abagabo ntibabikora. 114 push-ups in 3 minutes, and you ran an Ngo mu minota 3 ubundi abandi bakora nyinshi cyane ariko we wakozemo nyinshi cyane zikabije. Nkeya. Javelin, one stayed in both. I'm aware. Ngiye kuva mu ishuri narirukaga nakoraga siporo nateraga amacumu. College. Why Kuki utakomeje muri kaminuza? achieving all the things that these Kugira ngo ugere kuri byinshi mbona n'ubundi ufitiye ubushobozi. Mother died in junior year. Mama wanjye yapfuye niga muri junior year. Stopped caring. Mitandekera gukomeza kwiga. Hated myself. Tangira kwiyanga. Hated the world. Nanga n'iyi si ishuri ndivamo. Myself like it. Nuko nifata. father, Papa we I don't. ntago muzi. family. Bivuze ngo nta famille ugira. One brother dead, one in prison, if you call that family. Muvandimwe wanjye umwe yarapfuye undi ari muri gereza. What does the word Marine mean to you? Ijambo marine risobanuye iki kuri wowe? Banabo mu gisirikare cyitwa marine. I don't know. Ntago mbizi. Icyo gisirikare gikomera cyane. Why are you here? Kubera icyo uri hano. Kubera icyo uri hano. Bebe. I was being hunted and I Narindi guhigwa
I pushed through these doors and umuntu ashaka kunyica Marine was there. sunitse umuryango nabarwa n'umusirikare wa marine offered me a chance. So you amamahirwe means rero usobanukiye icyo bisobanuye marine ubwo rero we protect the twe turakomeye turinda abanyantege nke Endeavors. nta mbabazi tugira tugeze ku mwanzi urashaka gukomezanya natwe 1.4 million active duty personnel. ubu tuvugana abantu barenga 1,400,000 bakora kano kazi kacu. There's not 1,000 among them that ariko muri bo They're making- abenshi ntago ari abanyantege nke. I think you could be one of those few nawe urashaka kuza muri abo ngabo walking bake beza. that you lived up to this point and never looking back. ikindi nimba wumva ushaka kurenga hano uyu munsi twicaye nta gusubira inyuma ubwo wajuje No life. n'ubundi nta bundi buzima nari mfite. You do now. ubu ngubu tuguhaye ubuzima rero umukobwa ati n'ubundi hanze nta buzima nari mfite ati ubu bwuje mu gisirikare tuguhaye ubuzima. ibyo ni ibyabaye imyaka inishize umukobwa yagiye mu gisirikare na cya marine bamuha ubuzima. tugaruka kuri uyu munsi wa none CIA headquarters bahita Langley Virginia. Walked in on her bathing and saw umukobwa ngo yaravuye koga the tattoo of a cross. babona tatu y'umusaraba reka kugira ngo dukomezanye neza. uyu mukobwa nawe ufashe icyemezo ngo barasemaneko bamurasane n'ibyihebe. iyi cyemezo nka kiri ugifashe ujya gusobanura ugatanga raporo. yaje gutanga raporo ku cyicaro gikuru cya CIA muri Amerika. aravuga turi mukobwa yari afite tatu bayibonye avuye koga wa mu maneko wacu. usobanura impamvu nyine ufashe icyemezo cyo gutuma umuntu bamurasa. yari afite tatu mu kwaha. tatu Yes, sir. yego nyakubahwa. You didn't think to check your operative for I tattoos? asked kuki wagiye kohereza amaneko utabanje gusuzuma umubiri we wose nimba nta tatu afite. any tattoos, and she said, naramubajije ngo ufite tatarampakanira. Just took her word for it. "Would you urangije wemera ijambo akubwiyeho kugira ngo umuneke. That is exactly what I. Regulation. twebwe icyo twagusabye ni ukujya usuzuma abakobwa ukabanza ukareba umubiri wabo nimba nta tatuwaje bafite. Regulations? Stop acting like this is your first day on the. wikwigira nkaho ari umunsi wawe wa mbere mu kazi ariko The drone strike. kubera iki rero wavuze watanze itegeko ngo drone igenda ituritse ahantu uwo mukobwa yarari wumve. had her in custody?" ni ukubera ko nari namaze kumenya ko bya byebe bya ISIS byari byamaze gufata amaneko wacu. You knew this how? ubizi gute? I heard it through my sat phone. nabyumvishije kuri smartphone yanjye ariko kubyumvira kuri bya telefone bya satellite. Tag team en route. Two ariko wari wohereje ikipe ngo ijye kumutabara. ni ikipe ebyiri ahubwo. team. And you still ordered the strike? urangije wohereje ikipe ngo imutabare urisubira uvuga ngo ni drone niziharasa. More than 40 ISIS fighters at that location prepared for our assault. At best, it takes my team an hour to secure a location. umva umukobwa ukuntu avuga ati mpamvu nafashe icyemezo ngo uriya mugore bamurasane n'ibyihebe. ibyihebe byari byamaze kumufata kandi ari byinshi cyane. ikindi twari kuhagera tugasanga ibyihebe byamaze kumufata kandi kugira ngo twitegure ahantu n'ikipe zacu tubashe kuhafata neza dutsinde urugamba bidusaba kurutegura mu gihe gito byibura isaha imwe. urumva twari twakererewe. During that time, I got muri icyo gihe rero they've strip searched umukobwa bari ko bamaze kumukuramo imyenda bamaze kumushwanyaguza urumva. and made a home movie we do not want on the internet. ikindi biriya byihebe urabizi iyo bifashe maneko w'umunyamerika icyo bikoresha bimufata video ya video izigasebya igisirikare na leta y'Amerika muri rusange. ibyo bihita bigufata video wambaye nk'ubusa uri umusirikare w'Amerika cyangwa umunyamerika waje kubineka bikaguca umutwe. ayo mashusho mujya muyabona biriya byihebe bya ISIS biyasohora. ati rero kugira ngo mumwica naba urubozo video yica ku mbuga ahantu hose n'abantu bayibone nahisemo gufata icyemezo cyo kumuturitsanya n'ibyihebe kandi kuko icyo cyemezo kuko yafashe nicyo cyanyacyo nicyo cyiza. Steady their way. n'ubundi yari yamaze gupfa. I chose to protect my nahisemo kurinda ikipe yanjye ngo itajya kumutabara n'ubundi nabo bagapfira ubusa. sanctity of our ndetse mitamo n'ubutungane bwa misiyo yacu nimba bo twagiye kuneka tubabuze n'umukobwa bari bagiye kumwica bose bapfane n'ubundi nabo bapfe nabo twagiye kuneka bagenderemo. Check the next one for tattoos. shaka undi mukobwa noneho ujya gusimbura uriya ariko ubanza urebe ko nta tatuwaje wafite. urumva ariko bivuze ngo bakoresha abakobwa gusa. Every inch of her. buri gace kose k'umubiri ubanza ukarebe ko nta tatuwaje afite. hari abakobwa baba barishyizeho udutatuwaje dutonya tw'umusaraba. ugeze mu hantu dusenga twemera Allah ntabwo we tukwemera wa mukobwa we. nibyo hano uri kumubwira ati maneko undi ugiye koherezaho umukobwa. kuki bohereza abamaneko bakobwa gusa? filime fucking asshole. muginga na gatafari. Isn't for a reason, Jeff. hari impamvu yaje kuduha amategeko bitaturyohera. Debrief will be that and worse. Good. What next? harakurikira ikirere. Back. Make another one. jya mu nkambi ya gisirikare byo gushakamo umukobwa usimbura uriya. It's not your fault, Joe. amakosa ntabwo ari ayawe Joe. You. uriya mukobwa yarakubeshye naramwizeye. I know better than that. ndabizi rwose ko nakoze amakosa. yabwiye umukobwa ati nta tatuwaje ufite. umukobwa ati nawe mfite kumba yifite. 22 years old. yari afite imyaka 22. Dropped a missile on it. ndangije mfata icyemezo cyo kumurekuriraho misile n'abantu bari bari kumwe. umukobwa wapfuye wari maneko yari afite imyaka 22. urumva abandi bana bafite imyaka 22 ko bari kurwanira ibihugu byabo. naho abina bafite 22 muri mumbari muri hangover muri hayi.
kwereka umugore kira cyemezo gifatwa n'umusirikare nyamusirikare, gifatwa n'umuntu ufite umutima ukomeye. Uyu mugore kandi biraba yabikoreye igihugu cye n'inyungu rusange z'abaturage. Kuvuga ataho kugira ngo umuneko bamufate bagiye kumuca umutwe bamushyire ku mateleviziyo imbuga zose n'imiryango y'ibibona ati dore umwana wacu yapfuye urupfu rubi, babanagaho misiri kuriya. Iyo icyo cyemezo kugifata yabirenze. Umugore yaje akurina. Don't have a taste. Akira banza uvuga ko bimeze. Whatever you put in it, and I put cheese in it. Umva nashyizeho cheese kuko nzi ko mukunda cheese. It's not the taste. Genda kumva ariko bitameze ukuntu. Twana. Mama, papa ni uri guteka, abapapa iyo batetse ntago biryoha. Mama kumbe yavuye kuri misiyo, mama ni umusirikare. Afite abana hano. Yeah. No phone call. That I surprise you. Utamamagaye nashaka kugutungura. Aje mu rugo ataba telefoni. To go. Wageze ku ntego zawe. Yeah. Mumbabare nakugeze ku ntego yawe. Washakaga kudutungura, ugeze ku ntego yawe uradutunguye. Siko nari mbaye nk'ababana. Yo. Haje mu rugo biramurenga, yavuye ku rugamba akiyongera kugera mu muryango we biramurenga. Habona nyine ni ibintu biba bidasanzwe. Yo. Gusa umugore abona ko umugore afite ikibazo. Yafashe icyemezo kitari cyiza, ariko cyari gikwiye. Yafashe icyemezo ngo ni drone nirase bari abantu bapfane na maneko we. Yiyoherereje ku rugamba. Yo. Hey. Ndabyanga iyo mama yaje cyana kimwe. Hano umwana mukuru ngo ngiye mama yatashye ndabyanga. Unyumvire. Mama yarasohotse hanze kuri piscine. Abavuye mu kazi katoroshye. When you call first, I can download you on what they've been doing. Then they aren't. Mamagara mbere ne kukubwira ibyo abana barimo. Gusa ubwo utamamagaye hari ikintu nzi ko ushaka kumbwira. I know it's coming back. Ntago nari mbizi ko ndi bugaruke. Brad calling tomorrow. You don't need permission. Ejo bazampamagara mu nkambi ya gisirikare mbere ko twayita mu kigo cya gisirikare. Yard looks nice. Hano hantu harasa neza. You're staying fit out there in the desert, I see. Nawe ndabona umeze neza mu butayu aho uri kuri misiyo ukomeza ukora siporo. Just a guess. Ese neza mon bebe. No mugabo arabwira umugore. Umugore amaze igihe agiye kuri misiyo. Umugabo yarasigaye mu rugo. Katurure. Bimeze bite? Umugore yaje koga bavuye mu butayu agarutse mu rugano byibura hari ikirere cyiza. Yeah. No mu mama. Avuye gukorera igihugu cye. Nabwiye nkaga season ni kaga season gasohoka byibura rimwe. Damu yavuye koga. Yeah. You seeing anyone? Sigafite undi muhungu ariko mubonana. Wapi? Not really. Hawe. You? Weho sura mufite umugore mubonana. Tari nje. Just, to feel something. Wapi pe? Anything. Hawe. Why not really? Shanange nawe mfite. Babwizanye ukuri bano. I should have called first. Nakabaye kuko naguhamagaye imbere. I was how to play that role. Kugira ngo umuntu amenye akazi ke. Kumenyesha ko ngiye kuza. Uramara igihe kingana iki? Umugabo we. Ntabwo ndi bumara igihe kinini. Ugomba kuza kamara igihe gito akahita asubira kuri misiyo. That's not a saying, baby. That's a song. Bajya bavuga ngo ikintu umuntu abakeneye ni urukundo gusa. Yeah. Sikegariwe. Kubyuzira rinzi kubwo ari abasirikare bagiye kwiyubaha. Ndebere. Ariko bakoze ubukwe ntaribi. Theaters the Middle East. I have 7 that could work, but Nakurino. Fucking pipe hitter. Yayisaza mu kigo cya gisirikare. Go Jack. Hari umukobwa uva muri Mexico dushaka kugwa rero. Mother from Jalisco. Muslim. Papa aturuka muri Syria, mama aturuka basinzi igihugu bavuze nago nyibonye. Language courses keeps up with it good. She did a tour in Afghanistan. Uwo mukobwa yagize muri Afghanistan wapi? Yagiyeyo kabiri. Muri hangana nsubiza inyuma. Ndi kubabeshya we. Hakantu mbonye nanjye mbona ko
umukobwa ni umukatolika azi icyarabu yega azi icyarabu avuga icyarabu umukobwa Born in Afghanistan? yigeze ajya muri Afghanistan kuri misiyo yagiye y'inshuro ebyiri Force recon before we got her. yigeze ajya y'inshuro ebyiri In country. avuga amapuratuni bagiye bajyana Fucking gangster. umukobwa kabisa ni gangster. What am I gonna do with a door kicker, Jack? She's got the brain. umukobwa afite ubwenge Top 10%. ikindi uwo mukobwa ni umuhanga twese twamuhaye 10 ku 10 For 6 months. I'm telling you. umva I don't like my assets picked. nta muntu ujya umitiramo maneko wanjye njyana ninjye umwihitiramo sawa genda umwihitiremo umugore aje guhitamo maneko ariko baramubwiye ngo hano hari umugore w'umusirikare udasanzwe ngo bose bafata nk'intangarugero w'umukobwa Carlos Hastings. Manuelis Fedori wa mukobwa amaze imyaka ine ari mu gisirikare Sergeant umunsi wa none Hastings. Sergeant injira I don't need a helmet. njye ntago nambara mask uraza kuyikenera bazana Sergeant angana n'umukobwa yita mwataka bataranavugana amagambo menshi mukobwa wa mukobwa twatangiranye filime amaze imyaka ine mu gisirikare maze kuba umuhatari do yewe kubitiye umugabo uyu yarikanga uyu mukobwa ko yakora akazi ageze mu byihebe nimba kubita abasirikare bagenzi be mu ntoryi ntacyo bapfa baratukana ese muhamagara ze bahure baganire dore nguyu ni afande ntaseka Manuela banura arabanura Special activities? ukorera nde special activities Here it is. When? Classic. mujya kunjyana mu kazi n'ibanga hehe n'ibanga ntago ndamara kumenya nimba gukoresha Let me in the program. No, my nje banuranije banyemeye ntarinjira muri porogaramu zindi ko ndenze transformed. ati twe dufite ikipe yitwa Lioness cyangwa se intare z'ingore ni timu nshyashya bakorera We just needed female soldiers. tuba dukeneye gukoresha abasirikare b'abakobwa gusa Gonna interrogate females. kugira ngo bajye gusaka ndetse bahate n'ibibazo bahaduyi b'abagore cyangwa b'abakobwa You can't have a man running his hand over some Muslim teenagers growing. ati kubera yuko ntago twajya mu bihugu by'abarabu ngo tujyane abasirikare cyangwa se bamaneko b'abagabo ngo nituzajya dufata nk'ikiyebe cyangwa se umukobwa dukeneye kuneka ngo abagabo bamusake bamukorakora kumwe umugabo nyine gusaka gukorakora mu myenda ni umugore mugenzi wo gusaka niyo mpamvu twashinze itsinda ryitwa Lioness cyangwa se intare z'ingore It has evolved to gusa ibintu byaje guhinduka what we do now. ubu ngubu icyo dukora Locate the wives dushaka abagore cyangwa abakobwa bakundana of these high n'ibyihebe cyangwa se abana b'ibyihebe bashaka abagore abasheri n'abakobwa b'ibyihebe cyangwa se b'ibipimo baba bashaka b'ibyihebe baba bari guhiga operative close to them. noneho tugafata uwo mukobwa akagenda nkamaneka akigira inshuti kuri abo bagore b'ibyo byihebe cyangwa ku bana b'ibyo byihebe cyangwa se ku basheri b'ibyo byihebe uwo mumaneko wacu akigira inshuti kuri abo bagore kugira ngo azagere ku bagabo babo cyangwa se ku byihebe bikuru duhiga The operative makes ukagenda ukigira inshuti yabo earns their trust bakakwizera abagore to the target. bakazakugeza ku bagabo babo abagabo n'ibyo byihebe ibyo byihebe ukahita ubyica babikugejejeho wumvishe maneka ariko wowe ugenda wigize inshuti y'umugore w'ikiyebe cyangwa umwana w'ikiyebe w'umukobwa mukaba inshuti ugasura umukobwa w'ikiyebe mu rugo abakobwa barabizera nyine kurusha uko yaba ari umuhungu wagera mu rugo ikiyebe wakibona ukahita ukica Some may consider that cruel. hari abifata nk'ari ibintu bibi Of what's just. cyangwa se kurengera ku murongo What do you think? uratekereza iki I think if you ain't cheating, you ain't trying, ma'am. ikindi kubona nimba utari kubeshya twakorana pe Ma'am. winyita mabuja leta avayo aza gukinga Prove it. nta tatuwaje ufite nyereka ko nta tatuwaje ufite ku mubiri aho byari bimugeza arahazi kujya kuneka ibyebe by'abasilamu ufite ibitatuwaje ngo by'imisaraba ngo iki warayanditseho ngo I love Jesus hatari akantu ka Muhammad na Allah kuramo n'utwo twenda tundi dusigaye batwita udukerye dukuremo akuramo barebe ko nta tatuwaje afite ubu ngubu nta mikino bafite kuko ikiyebe kigusanganye tatuwaje weraza aritegereza neza ari nimba nta tatuwaje na gato kamuri ku mubiri atajya kwica akazi bino ni ibintu biba biri seriye zamura amaboko arayazamura ntibadutera umwako gusa hano aho wabaye iki From cigarettes. hano bantwikishije itabi ni akantu gatonya hindukira umukobwa udaseka wahumuye twaramubonye kuva umugongo afite ibintu by'ibikovu An extension cord. ubwo ni umugozi wa cyarya ni umugozi wararonje extension cord I can take.
ati icyo ni ikikwereka uburibwe bwose ko nabwihanganira n'umugozi wararonje bajyaga bankubita kera. How much indignity? This is how you get off. Knock yourself out, lady. I can stand here all fucking day. Ikindi nimba ushaka kundeba nahagarara umunsi wose ukandeba njye nta n'isoni ngira. Nyagasani yararebye abona uyu mukobwa yigize umurakare. Shani we dukeneye ujya guhangana n'ibyihebeto. Kuko ufunze umutwe nabyo birawufunze. Ufunye. Genda upakire. 600. Turagenda mu gitondo saa 12. Hey, turagenda 0600. Ubwo ni saa 12 za mu gitondo. Nuko abakomando tuvuga amasaha. Ati turagenda saa 12. Aga private jet kihuse. Bano bari kuri mission ya nyawo iri serie ntabyo kujya gutega ku kibuga. Babakubitaga private jet. Asmari Ali Amrohi. The Iranian backed militia. Uyu ni umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe w'ibyihebe biba muri Iraq. He's a target. Niwe gipimo. Yego niwe gipimo. Daughter. We ngenda ndajya kumuneka n'urutse urinjirira ku mukobwa w'icyo kihebe wigize inshuti y'uwo mukobwa w'ikihebe. Azakugeze kuri se. Bano bakobwa abana bo mu bakire bafite amafaranga, ibyo bifite amafaranga. Watubana bakobwa bafite amafaranga. She's young, so she likes to spend it. Bura rero kuko akiri muto akunda kurya amafaranga ya se hirya no hino asohoka. Where can you spend in Baghdad? You can't. Nihe muri Baghdad abantu barira amafaranga. You spend it in Kuwait. Muri Baghdad ntago harira amafaranga. Uwo mukobwa afata amafaranga ya papa we w'ikiyebe muri Iraq akajya kuyarira muri Kuwait. Niho hantu warira amafaranga. Aho niho turi bujye kumutegera, niho turi butangire mission yacu. Yebe. You know, married? Nta mugabo ufite ko muri utambaye impeta. Ibyo nago tubijyamo. I'm not your friend. Sindi inshuti yawe nawe suri inshuti yanjye numbaza iby'urugo. How are you telling me what we are and aren't going to do? Get used to it because of our relationship. Je nta mubano mfitanye nawe wikwinyigira inshuti wa mukobwa dukora akazi gusa. Kati ndege nsubire mu rugo. Umve. You'd like to be in charge. Ariko kunda kugaragara nk'umuntu uri muri control uyoboye ibintu byose. I'd like to know you. Ndashaka kumenya. I'd like to know the person responsible saving me. Nk'umuntu unyohereje mu kazi ngonje kumunekera. Baramutse bamvumbuye ko yaza kuntabara amenye kuri umwizerwa niyo mpamvu ndi kukubaza byinshi. River is blown, there is no sea. Umva reka mbanze nkubwize ukuri niba kuvumbura kuri maneko ntago tuzaza kugutabara. That's what this job has taught me. You have to say. Akazi kawe ni ukwitabara twebwe icyo dukora ni ukuza tukagukura. Uraduhamagara ukaba witabara twe tukaza tukagukura ntago ari twe tugutabara. Urumva ko nta kintu baba kwijeje ariko niwo kubwira ati ugiye kuneka uri ku giti cyawe. Then we come get you. Twebwe turaza tukagufata tukikomereza. You can trust me to do that. Ariko unyizere ko nimba nkubwiye ngo naza nkagufata byo tuzaza kwagukura. Ariko nawe ugomba kwitabara. Kuza kwagufata byo ni ngombwa tuzaza. Urebe season. Bahise berekera. Tugareke ku nkambi yitwa Alifujani iri muri Kuwait. Ko gahise mujyana mu nkambi ya CIA. Cyase igisirikare cya Leta Zunze za Amerika iri muri Kuwait. Bose bagiye bafite ibirindiro. Bazi abariho bategurira. Umwana wa cyakihebe akaba yaje kurira amafaranga muri Kuwait. Kuwait ni ahantu heza cyane. Umwana aba yaje kurira amafaranga muri Kuwait. N'umukobwa ngagomba kumuhigira. Yeah. You'll get mine. Yerekana irangamuntu. Arebye inyuma abona ni mabuje. Ntari bimwinjire. Binafandi. Abara mutoranije igihugu cyara mutoranije ari umwana w'umukobwa. Kubera ibyemezo bikomeye afata. Kubw'inyungu za benshi za bene igihugu. Twabibonye ibyemezo afata bikomeye. Yo, ntabyo amaranga mutima mu kazi. Itazana umukobwa. Uyu mukobwa niwe ugiye gusimbura wa wundi wapfuye. Niwe ugiye kujya kuneka. Urebe season. Biragenda bite? Abanekwa ariko wibuka ko nabo bafite ubwenge. Me? Just you. Icyumba ni cyanjye nyine. In the hall. Hasi hari kantine. Meet us there in a cafe in case you're hungry. Hasi tugiye guhura n'ikipe turye tunanywemo. More importantly, we have a cantina. Dufite na kantine rwose uze turye. Tugiye kurya tunanywe. Ibi nibwo kigera muri Kuwait. I know this Vegas magician shit you're pulling. Man, ariko ufite indererwa mu gihe bira bintu byo muri Vegas mujya mukora ngenda bizi. Bari hakuno bari gukina ibintu by'amakarita n'insimbi. Bavuga tufite indererwa muri Vegas muri iba mu rusimbi. How you drink that with no ice? It's fucking. Bari kunywa n'ikipe yabanywa amabyeri bitamo. Pulling off. Ngende gufata amazi. Nyavange n'iyi rikeri ndebe ko nasinda. United DG. Don't look like you. Ase ko tungana twagiye tunywa bimwe atari ko ntago dusa nubwo tungana. Karashaje cyane. Hey, if you're here to purify the water, it's right around the corner. Thank you very much. Mukobwa yaje kuri no. Bwageze mu ikipe nshya. I'll introduce you around. This is our QRF team. Uyu ni QRF. Bobby. Team muri da bamwita Bobby. This is 2 cups. Uriya we bamwita udukombe tubiri. There's Tex. Uriya ni Tex. Randy. Randy. And that's Tucker. Na Tucker.
Why 2 cups? kubera iki nguyu mu mwita udukombe tubiri baraseka Thailand on leave. twigeze kujya mu kiruhuko nawe tugiye muri Thailand He drank 2 cups. anyweye udukombe tubiri tw'ikintu tutazi kisindisha Something. umve Fuck everything. akajya ashaka kuryamana n'ikintu icyo ari cyo cyose kiri hafi aho kubera udukombe tubiri yari yanyweye tuhita tumwita udukombe tubiri kubera uwo munsi Just so I know where to sit. izo ni byeri zingahe tuzibaze mu macupa ngo menye aho nicara ntamwicara iruhande akamfata ku ngufu ni umukobwa uri hano nibwo akigera mu ikipe When he shaves his beard, he looks like Matt Dillon. Don't get it. He starred in the movie Tex. ibyo muri kuvuga ntabwo mbizi yakinnye muri filime bita Tex ntabwo mbizi So your name's Cruz, huh? yitwa Cruz uyu mukobwa Not a nickname. iryo zina ryanjye ntago Water, please. uranywa byeri ndanywa amazi bamuha amazi ntago anywa byeri turatangira akazi ryari Apartment here we have ati hano hafi hari aparitoma uriya mwana wa kiriya cyebe turi kuneka arimo turi kumucunga nasohoka muri aparitoma natwe turamusohokaho tumukurikira tujya kwigira inshuti ye That's the $1 million question you're here to answer. muko ari uwaje amwambura amazi arayajugunya amuha byeri Trust anyone who doesn't get drunk with me. sha ntago njya nizera umuntu dusangira atari kunywa byeri ngende kunywa byeri muba muri kutureba mu mutwe ngo ntago nakwizera umuntu tutasindana niko cyamubwiye ngo reka sinakwizera umuntu tutasindana ntari birekanywe nyine kandi kuko nibyo uzi gusinda umuntu ari kukureba mu mutwe Welcome to CIA. bakaza neza muri CIA bakaza neza mu ikipe banyweyemo umukobwa ashyira ku munwa yitanywa Here we go. umukobwa kanwa ukuntu umuntu aba ashaka kwemeza abantu ngo kazi kunywa I'm a fucking Marine. Jendi Marine. All right then, come on, you want in? Hey, listen, she card, so watch your six. Yeah. Hey, Tuck, can I borrow some money? Tuck, wangurisha kudufaranga. Wiyemeraga ngazi kunywa yararyamiriye mu gitondo. Imyenda iri mu kabati, kira vuba vuba wambare. Take this blue purse, the Chanel. Kano gakapu kagendane, kano gakapu ni Chanel kagaragaza ko ufite amafaranga. Isakoshi ya Chanel, ko bwita byuka vuba vuba hango yose waba ufite, jya kuruka ibyuruka, ibyo biyoga baraye banyweye ujye mu kazi. N'abasirikari buri uko wanywa kose uko wararunyweye kose ntibikica akazi ka mu gitondo amaso kugira ngo adatukura hari imiti ushyira mu maso ugasubira mu kazi amaso ari urwererane kandi waraye usinze utanaryamye amasaha menshi ahita yambara nk'abamizirima ajye kuneka icyo bamusabye ni iki ajye kwigira inshuti y'umwana w'ikihebekazi nambara kuba inshuti witwa nde nitwa Zara Adid uturuka hehe baba bamuhaye imyirondoro mishyashya bari kugerageza kumva ko yifashe mu mutwe aturaza kuvuga ko yitwa nde nitwa Zara Adid Where the fuck are you? uturuka hehe In Boston, but nuruka muri Boston ariko ababyeyi banjye baba Dubai you're doing in Kuwait. urakora icyano muri Kuwait ibyo nibazo ura mukobwa aramutse mubajije yamusubiza Uncle. onkel wanjye onkel Taking a semester off school and staying with. naje no kwiga igihe gito He's a producer for. no kureba onkel wanjye onkel wanjye ni producer w'ikinyamakuru bita Al Jazeera No, Salih Market. uji 3 blocks ahead. You know what she looks. hano mu ifoto I know what she looks like. dore umukobwa ugiye kujya kwigira inshuti Not- yitwa nde Her name is. izina rye ntabwo turi kubwira Too fast. We need to slow down. It's too late for that. wewe ugende umwegere umwigire inshuti Who she's with. mumbwire uwo ari we n'uwo bari kumwe n'uko yitwa mva You're not supposed to. ntabwo ukwiye kumenya uko yitwa umuntu ugiye kwigiraho inshuti What if you say her name? ubu se ugiye kumwigiraho inshuti ukavuga amagambo menshi ugashiduka umuhamagaye mu izina Or you say something she hasn't told you about? cyangwa ukagira ikintu umuvugaho ku buzima bwe atari we wakikwibwiriye wumvisha ariko babakwereka ifoto bakubwira ngo uyu muntu ugenda wigira inshuti ye nta n'izina rye bakubwiye nta n'ubuzima bwe bwite bakubwiye kugira ngo utazacika ukagira ikintu uvuga cy'ubuzima bwe akavuga ati uyu muntu ko ntabimubwiye ku cyo abivuze You're blind on purpose. hari impamvu twakwimye amakuru ufite impamvu agiye kugenda buhumyi Do not follow me. Do not look at. tugiye gusohokera rimwe ntitugendere hamwe ntunkurikire ikindi ntundandebe Understand. ndabyumva ntundebe wigire nkaho tunaziranye utasohoka mu modoka I don't know where I'm going. none se ngenda jye Louis Vuitton, fifth store on the left. Va. There now. ugiye ukata ibumoso uhita asohokamo yambaye nk'umuyisilamu agenda yigira inshuti kuri uwo mukobwa abayisilamu barikwiza yeah. ariko abo mu biryogo bafite ukuntu bagenda bagakatisha turiya twenda twabo nubwo tuba ari tureture tugasa nk'utubegereye mbabona kera katari kuriya twari tumeze njyewe niyo ndi muri isilamu nitwa Maliki hey urabe umukobwa zakurino dore fande wari kumureba inuye handura we katururi uyavayo bamwuhirije ku kazi amaneko bakora akazi gakomeye ugomba kuba ufite ubwenge bwinshi ntabwo ari ukugenda ngo utege amatwi ngo wumvirize ngo ubwure maneko ya ufite ubwenge bwinshi utekereza kure ubangutse buryo wakubwira ati genda wigira inshuti kuri uriya muntu kandi ukabishobora ukamwigiraho inshuti katurore nimba bikunda
Iyo umuntu aje kunyigiraho inshuti ngira ubwoba nkiruka. Ngeze hano abona uwaje kuneka. Nako uwaje kwigiraho inshuti. Ku buryo ashobora kuzamugeza bimuhiriye kuri papa wakamwica. Kiba ari ikihebe. Muri hano yaje kurya amafaranga ya papa akura mu bwihebe. Papa ni ikihebe, abana bagasohokera za Kuwait kurya amafaranga. Baragongana sorry. Yemubwiye mu cyarabu. American. Umunyamerika? Yeah. Yego. Yiturije. Nta kuvuga amagambo menshi ngamwizirikeho. Aricecekera. It's beautiful. Ya usikauga kufa ari keza wa? Uyu umwana w'ikibe. A woman can buy jewelry for her. Ina rero nta mugore wigurira umukufi. Kubera iki? Because it doesn't mean anything. Kuko kwigurira umukufi ntacyo biba bivuze. Given to you. Umukufi ubundi urawuhabwa. You're pretty enough to know that. Uri umukobwa mwiza ibyo akabaye wizi ko nta mukobwa wigurira umukufi. Abagabo nibo bagomba kuwutugurira. Umvishe ariko. Umvishe ko bakoze inama. Wait for an American man to buy jewelry. Sha muri Amerika utegereje ko umugabo azakugurira umukufi warinda upfa utambaye umukufi. Umvishe abagabo muri Amerika ko nabo bakoze inama gutegereje ko umugabo w'umunyamerika azakugurira umukufi ngo warinda upfa utambayeho Chanete. Bahungu banje mwigira abanyamerika. You have family here? Ufite famille hano? Nta kuvuga amagambo menshi. My uncle. Onkel wanje yigize nk'atamwitayeho. Find a husband. Waje gushaka umugabo inazi? What? Iki? That face it won't take long. Ufite isura nziza ntago wabura umugabo. American girls and makeup. Abakobwa muri Amerika na makeup ariko rero namwe murazikabye. It's okay, we go down to Estee Lauder. Waza tugasohokana mu karesitora kane hano hirya. Kumbonye uri umwana mwiza. Name? Ariko witwa nde? Uyarabanza yanga no kumubwira izina rye. Urabona ariko ukuntu bategura. Yamwimye izina rye kugira ngo binagaragare ko ubwo ari kano kari kumwigiraho inshuti. Witwa nde kuburyo atagukeka? If you don't want my help, that's fine. Nimba udashaka ko ngufasha nta kibazo. Zara. Adid. Nitwa Zara Adid. Ali Amrohi. Banyita Alia Amurohi. Alia Amurohi. Hello, this will be fun. Nyamara birazikora ibyiza ngwino tujya kwirira abantu hano hirya ra karesitora gahari. Bahita bakomezanya tuno twana two mu ngagari. Turi kurya amafaranga ya se w'ikihebe. Tuba dufite n'ukuntu twasamye. Buno mukanya abona kana postinze kuri stat ya WhatsApp ngo twini wanje ngo twasohokanye katazi ko baje kukaneka. Mama we afande yagize gutya mukanya nkako guhumbya abona babaye inshuti dora barinzi. Uyu yarishimye biramurenga aravuga tuyu niwe maneko twari twarabuze. Shizin yamaze kugeramo indani. Yagezemo indani aho twamushakaga. Yamaze kuba inshuti y'umwana wo mu ngagari. Uyu yariruhukije. Ese biragenda gute? Maneko wafashwe wavumbuwe icyo bamukorera mwakibonye. Umukobwa agezemo indani tayari. Ubu ni maneko wemewe. Ngiye umvaga banyitaroka ikimomo. Ukeneye kureba izi filime uzisanga ku gasobanuye website yacu gasobanuye films.com. Ciao ciao.